Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 16/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba. Turaza kubabwira ko mama 23 yamaze gushyira mu maboko umuji wa Uvira mu biganza by'umuryango w'abibumbye. Turaza kureba uko bihagaze, turebe kandi biko mwibaru ikomeye Colonel Nanga umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo yandikiye Antonio Guterres munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Turaza kandi no kubabwira ibidasanzwe muri operasiyo ikomeye yahuje mama 23 ndetse n'igisirikare cya leta mu misozi icungamiye Uvira mu ntambara imaze iminsi ikomeye, aho rero bitangazwa ko kuri ubu zongeye kuba bizajya mu bundi buryo. Turaza kureba uko byagenze, tubabwire rero uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira n'indi operasiyo ikomeye yabereye mu bice by'iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turareba rero ibiri kubera muri teritwari ya Fizi ahabereye imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo kugenekerezo rya 15. Turebe ibyabereye mu gace kitwa Rwitsankuku ndetse no mu nkengero zaho. Sibyo gusa kandi turaza kureba uburyo cy'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurwana inkundura muri ibi bice. Ni muziro tubane muri aya makuru mu buryo bw'iramvuye. Reka turehere ku byatangajwe na mama 23 byo kuva muri Uvira. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo washyize umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu maboko y'umuryango mpuzamahanga kugira ngo abari bo bawurinda. Ni icyemezo kigaragarira mwibaruwa umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Muri iyo baruwa rero yasohotse kuwa kane kwigenekerezo rya 15/2026 Nanga yavuze ko kariya cyemezo gishingira ku ngingo zirimo icyemezo cyo kuvana ingabo muri Uvira AFC M23 yafashwe igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 12/2025 ndetse n'ibaruwa yo kwigenekerezo rya 12/2026 yandikiye intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isaba ko MONUSCO yajya kurinda abaturage bo muri ya mujyi nk'uko biri mu nshingano zayo. Yakomeje agira ati dushyigikiwe n'inyota ihoraho yo gukuraho urujijo urwari rwo rwose kubijyanye n'ubunyangamugayo bwacu, kubwiyemeza by'ukuri kubahiriza gahenge kariho no kubushake bwacu bukomeye bwo gushakira umuti w'amahoro n'ubwirwa n'ibijyanye rero no gukemura ikibazo kiriho. Umuryango wacu wa AFC wafashe icyemezo uyu munsi cyo gushyira ku mugaragaro umujyi wa Uvira mu nshingano zuzuye z'umuryango mpuzamahanga. AFC kandi iravuga ko yahise ivana muri Uvira itsinda ry'ingabo zayo zari zisigaye muri uyu mujyi mu rwego rwo kugenzura no gutegura igikorwa cyo gushyikiriza no kwakira uriya mujyi ingabo zidafite aho zibogamiye nk'uko babigaragaza. Yunzemo ati guhera ubu inshingano zo kurinda abaturage, kubungabunga amahoro no kurinda umutekano w'abatuye Uvira bose nta vangura iryo ari ryo ryose ziri ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga mu rwego rw'inshingano zawo nibyo wiyemeje. AFC rero icyakora yaburiye amahanga ko ingabo z'u Burundi FDLR abarwanyi ba Wazalendo abacanshuro bashyigikiye Fardc bateje ikibazo gikomeye Uvira kuko batari mu masezerano ayo ariyo yose akomoka ku nzira y'amahoro. Yavuze ko kuba ziriya mpande ziriho ndetse n'ibi bikorwa byazo bikaba bigira ingaruka mbi zikomeye kandi zihuse atari ku baturage b'abasivili gusa ahubwo no ku nzira y'amahoro irimo gukorwa no ku mutekano w'akarere kose muri rusange. AFC yaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga kubahiriza byuzuye inshingano zawo
kandi kihutira kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye mu mujyi wa Uvira kugira ngo hirindwe ko uyu mujyi wakongera gusubira mu kajagari, gusenyuka no mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yunzemo ko icyemezo yafashe kiri mu murongo w'ubushake bwayo bugaragara bwo kurengera abasivili, gushimangira agahenge no gushyiraho ibisabwa byose biganisha ku mahoro arambye ashingiye ku biganiro, ku kubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 12 nibwo AVIS yatangiye operasiyo yo kwinjira muri Uvira, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 tayari umujyi wa Uvira wose waramaje gufatwa n'uyu mutwe. Si ibyo gusa rero biri kuba, kuko hari andi makuru akomeye agaragaza n'ubundi ibijyanye nuko hakomeje kugenda hagaragara M23 mu bice bimwe na bimwe byegereye ahangaha. Nubwo ro bavuga ibingibi, ni mu gihe kandi bitangazwa ko abazarendo n'aba Fardc nabo bacungiye hafi bashaka kwinjira muri uyu mujyi, aho rero benshi babona ko ibi bishobora no kuza kuvamo imirwano mu gihe hatafatwa izindi ngamba. Dukomeje n'andi makuru, ingabo z'u Burundi zikomeje zikomeje kurwanira mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano yaramutse ku munsi w'ejo ibahuza n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho. Amakuru aturuka kuri Local Informers zacu ziri muri territoire ya Fizi aremeza ko imirwano iri kubera muri ibi bice, avuga ko ahagana ku isi ya saa 11 za mu gitondo kuwa 4 ku igenekerezo rya 15 aribwo imirwano yatangiye mu buryo bukomeye. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana hitwa Baluta mu misozi usanzwe iriho ibirindiro by'ingabo z'u Burundi muri ibi bice. Amasoko yacu ndetse na ndakavaza akomeza avuga ko ku isi ya saa 2 za mu gitondo imirwano yari imaze kugera mu gace ka Rwitsankuku iza gufatira intera, ubwo ingabo za Frdc zari zifatanyije n'abarundi urugamba rwatangiraga kuzamo za drone z'intambara. Mu masaha ya saa 4 amakuru yavugaga ko Twirwaneho yaje gusubira inyuma, ingabo z'u Burundi Frdc na wazarendo zigarurira Buluta na ni imisozi miremire cyane ku buryo uri hejuru yayo uba ureba Minembwe no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi nyuma yo gutsindwa zahise zihungira mu ishyamba ryitwa Zero. Amakuru aturuka kuri Local Informers aravuga ko ku isa ya saa 5 imirwano yabaye nk'icogoye, ariko mu masaha ya saa 10 z'umugoroba yongera kubura mu buryo budasanzwe. Amakuru aravuga ko kandi Twirwaneho yashoboye kurasa imwe muri drone ebyiri ziwe zihungabanya aba barwanyi bayo. Amakuru agera mu itangazamakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zambuye ibirindiro 5 birimo ibyo ahitwa kwa Muzungu kuri Buruta. Kugeza ubwo tubabwira ibingibi rero imirwano ikomeje kumvikana mu marembo y'agace k'ingenzi cyane ka territoire ya Fizi kazwi nka Poezero. Ni mu gihe rero andi makuru akomeye agaragaza ko kuri ubu bikomeje kugenda bizamba, aho rero ibikoresho bya gisirikare mawakorera 3 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda babizana muri ibi bice. Ni mu gihe rero intambara kuri ubu ikomeje kugenda ivugwa kandi kagaragara mu bice bitandukanye. Abakurikirana ibiri kugenda biba baratubwira ko urugamba rwamaze kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Ibi ni ibiri kuba mu gihe Local Informers zitubwira ko Fdnb yahinduye ingamba nshya mu bitero n'ubundi biri kugenda abigaragara ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko maginga ya kuri kote y'abarundi ubona ko drone ziri gucaracara, bivuga ko izi drone zifite ikoranabuhanga rihambaye, aho zibasha kureba aho umwanzi aherereye hose. Yego, ni nabwo buryo ubona ko bahinduye ko nyuma y'aho babonye ko bitari gukunda guca muri ziriya nzira n'ubundi za makobola, urabona ko bahinduye uburyo bwo kuba noneho ibitero byaturuka i Bujumbura, nyuma y'aho n'ubundi batangaje ko bagiye mu ntambara yemye n'ubundi mu guhangana na 23. Ubundi babikoraga mu buryo bwo kwigishinga, ariko maginga ya nyuma y'aho neva none yavuze ko badakomeza kureba uko byifashe mu burakari bukomeye, nyuma y'aho bagiye bafata imodoka ze zari zimutwariye amabuye. Yafashe uburakari bukomeye, noneho abwira aba FDNB ko bagomba noneho kujya mu ntambara yemye nta rwihishwa,
ntacyo urabona yuko hahindutse ibintu bikomeye cyane, ubona yuko makumyabiri na gatatu rero yatangiye gupapa, ubona ko iri mu buryo bwo kuba yakongera ubwirinzi, ubona ko aho bari baragiye bubaka ibirindiro bakomeje kugenda bazanamo irindi koranabuhanga, bakomeje kugenda nabo bazana abandi basirikare, nyuma y'uko n'ubundi iri huriro ry'aba Fardc na Fdnb baje kuvumbura ko makumyabiri na gatatu nta basirikare bahagije bafite. Urabona yuko nabo batangiye gukora deployment, ubona ko twiteguye urugamba rukomeye cyane kandi rushobora kuzangiza ibikorwa remezo muri uno mujyi wa Uvira. N'ubwo byose biri kuba rero muri ibi bice ndetse n'imyiteguro ku mpande zombi bikomeje. Yego, nakubwira yuko magingo aya n'ubundi muri zone Fizi naho bitoroshye, aho imirwano ikomeje kuba muri Makobora ya kabiri ndetse na Sima kumwe n'agace ka Munene, aho n'ubundi makumyabiri na gatatu ihanganye n'abatibidef n'aba Fdnb bashaka gufungura inzira. Nakubwira yuko ino nzira bashaka gufungura ari izajya iborohera mu buryo bwo gutera ku bitero bizamuka abijya mu mujyi wa Uvira baturutse hariya n'ubundi, ndetse n'ibizamuka abijya hejuru mu minembwe utagoye kujya guca ibaraka kuri za rute y'ibaraka izamuka za Bibogobogo. Barashaka no gufata ino rute ya Makobora Mukoko, uri kumva? Yego, urabona ko nyine hari rute izamuka iva Makobora Mukoko, hari ibirometero 120, ariko bigasa naho biborohera ku rwego rwo hejuru, nubwo ino rute ya Baraka Mukoko ariyo isa nkaho ari ngufu, ariko barashaka gufata ino Makobora Mukoko kuko ari point strategique mu mirwano, kandi akaba ari umuhanda mwiza cyane wo kuba waradutuma berekeza mu mujyi wa Uvira, ndetse bakaba banashyikira ino minembwe baturutse mu bice by'imisozi, kuko ari point strategique mu bigendanye n'imirwano. Niyo mpamvu ubona ko imbaraga zose ziri gukorerwa n'ubundi muri utu duce twa Makobora, ubona ko urugamba rukomeye rutakihabura. Nakubwira yuko ataragusa imirwano iri kubera kuri twezeho, nyuma y'aho n'ubundi abasirikare b'aba Fdnb babonye ko bitari bugende neza, babonye ko n'ubundi twezero idahagije, bakoze buryo ki bajya gushaka kubaka ibindi birindiro aho bita za Bujanda na Katongo no mu Ngoma, ariko twezero kwa yuko harimo bari bahacukuye indace, hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane bitewe na minisitiri rero imaze kuhagezwa. Nakubwira yuko impamvu hari kubera imirwano n'ubundi amazi y'atatu ishobora kuba yavumbuye ko hari minisitiri ikomeye cyane ziri mu ndace n'ubundi bari bacukura hano kuri Twezero. minisitiri ni iki? Ni ububiko n'ubundi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, twavugamo wenda nk'imbunda n'iki n'amasasu n'amarangi mayini n'ubundi basanzwe bakoresha. Urumva ko n'ubundi ari ibikoresho bifashisha mu rugamba nyine mu ntambara. Yego, kugeza ubu kubirebana n'amakuru atatu kuba ikarundu ku cyambu habereye kiriya gitero, iyo iri gukora iki kugira ngo ibashe kurokora, kuko yagaragaje ko amazu y'abaturage yangiritse, iri gukora iki kugira ngo ibibashe guhagarara kugeza ubu Bwana Safari? Magingo icyo nakutangariza ni uko makumyabiri na gatatu nyuma y'uko ibiriya byose bibaye, ndetse bakamara kubona ko nta mikino ihari na mikeya kuri Fdnb, urabona ko nabo bakomeje noneho kwegereza abaturage, ndetse ubona ko bakomeje kubaka ubwirinzi kugira ngo barebe buryo ki bakora ikoranabuhanga noneho ryazajya n'ubundi rikontorora iki kirere kiva i Bujumbura. Niyo gahunda barimo, nibyo ndi kukubwira, gukomeza kubaka ndetse no kongera imbaraga mu birindiro byabo biherereye muri ibi bice n'ubundi byo mu misozi ya Uvira ndetse
no mu mujyi nyirizina, bitewe n'uko umujyi ukomeje kugenda ubonekamo abo bazarenda bagiye basigaramo nabo bateza akaduruvayi, ubona ko n'ubundi bakomeje nyine gukorerana ubushishozi kugira ngo barebe buryo ki bahangana n'ibi bitero ubona ko byahinduye isura. Kugeza ubu navuga ko Uburundi bukomeje kugenda bugira uruhare rukomeye muri ibikorwa byose biri gukorwa, ndetse Kalami amakuru ahari afitiwe n'ibimenyetso aragaragaza ko hoherejwe abasirikare benshi. Kubirebana no muri Tanganyika, Burundi buhagaze gute? Si ibikoresho byabo biri he? Ese ibyo bihari birakoreshwa mu buhe buryo? Bihagaze gute? Kuko mu minsi yashize nabwo byavuzwe ko bongeye kuvugurura na Fdnb na AVIS. Bihagaze gute ibya AVIS bwana Safari? Nakubwira yuko kuri kote y'u Burundi n'ubundi ubona ko bamaze kwitegura, haba kuri iki kiyaga cya Tanganyika kunuza kuri kote yabo, navuga ko haparitse amato menshi, ndetse navuga ko hari n'ayashatse kuba yagaba ibitero n'ubundi basa nk'aberekeza amakombora M23 ikayarasa amato abiri. Bivugwa ko ano mato yari arimo intwaro nyinshi, urumva ko gikomeye cyane, benshi kuko abagiye bagera kuri ayo mato, kuko ntabwo nabashe kuhagera, bavuga ko n'ubundi hari harimo intwaro nyinshi, ndetse M23 ikaba yarabashije kugira izikuramo, ariko bigaragara neza ko n'ubundi kuri kote ya Fdnb biteguye urugamba, ubona yuko n'ubundi bamaze kwitegura, ahubwo ubona ko M23 yari ikiri muri bya bindi byo kuba wenda reka dukomeze duhangane n'ibitero runaka bigenda biboneka mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kuri kote n'ubundi kuri kote ya Fdnb imyiteguro n'ubundi irarimbanyije irakomeje. Naho kubijyanye n'izi ngabo z'abacanshuro, biravugwa ko n'abanyayisirayeli bari ibaraka zo kugeza ubandi makuru mbashya kuri abangaba n'ayahe bwana Safari? Maginga ya abacanshuro n'ubundi bamaze kuhagera. Ikindi abasirikare nakubwiye ko ari benshi cyane cyane muri ibi bice bigiye bitandukanye, niko kwitegura kandi niko gusa nkaho basa nkaho n'ubundi bari kugenda bamwe biga map y'uko igisagara kimeze, haba sinono ntabwo bikivuga ngo ni sije Kivu gusa, ubu harimo intara ya Katanga, hakaba n'intara ya Tanganyika. Urumva bari kwiga map y'ibi bice byose, ndetse ubona yuko bikomeje kugaragara ko bafite ubwoba ko n'ubundi izi ntara nazo zahita zijya mu mirwano zose uko ari ebyiri, ndetse yuko abasirikare bamaze kwirunda abenshi bafite misiyo zo kuba bari mu duce tugiye dutandukanye. Nakubwira yuko baginganya intara ya Katanga ubu ngubu irasa nk'aho iri gukontororwa n'ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, mu gihe baginganya intara ya Tanganyika iri gukontororwa n'aba Fdnb bavuga ko bahazi, ndetse bafatanyije n'aba-TDF bo muri Tanzania. Bivugwa ko bagiye kwiyongeraho abo muri Zambia n'ubundi, kuko bazi kino kiyaga cya Tanganyika, kubera yuko ari naho banakorera imyitozo, kubera yuko bose bafite uruhare. Nakubwira yuko haba ku Burundi, haba kuri Tanzania, haba n'aha Zambia, bose urumva ko bafiteho abasirikare bitoreza muri iki kiyaga bakizi neza ku rwego rwo hejuru. Magingo ya icyo nakubwira nuko ubona ko ibi bice Tanganyika, side Kivu, urabona ko yashinzwe aba TPDF ndetse na Fdnb. Bigaragara ko hagiye no kwiyongeraho abazambiya kugira ngo barebe uburyo ki bakumira M23 mu rugendo rwo kwerekeza mu mujyi w'Ikarere. Mu yandi makuru rero bwana Safari, hari igitero cya ADF giteye ubwoba muri Mausa muri Rubero,
muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko mu mudugudu witwa Musa uherereye muri groupement Mwenye mu ntara mu gace kitwa Baswaga muri Rubero hagabwe igitero gikomeye cy'iterabwoba cyagabwe ku mugoroba ku wa kabiri ku itariki ya 13 Nzeru 2023 nkuko amakuru ari guturuka muri aka gace bivuga. Raporo yibanze yagaragaje ko abaturage batanu bishwe, amaze agera ku 10 aratwikwa na Kiliziya Gatolika ihinduka ivu nyuma y'amasaha 24. Umubare w'abaturage baguye muri iyi ntambara ukaba warakomeje kugenda wiyongera nkuko abariyo babigaragaza. Aho rero abantu 9 bishwe, abaturage bahungiye mu midugudu ikikije aha batinya gusubira mu ngo zabo. Abari muri bice baratabaza bakavuga ko babangamiwe bikomeye n'ibitero za ADF naro. Bwana Safari tugenda tugana ku musozo, niba wenda harandi makuru ufite utaba wibutse kutubwira watubwira noneho tugasoza makuru. Icyo nakubwira cyo nuko haba n'ubundi mu Minembwe ubona yuko Minembwe yahagurukiye ku rwego rwo hejuru ku buryo bugaragara, ndetse usibye n'aha mu Minembwe no mu Uvira urabona ko bisa naho ari operasiyo ikomeye cyane itutumbira buze kubyara ikintu gikomeye. Natwe tugiye kubikurikirana nyine, ubwo abasenga mukomeze musengere iki gice cya Minembwe bitewe n'uburyo ndi kureba aba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc bakomeje gutegura ama operasiyo akomeye muri ino misozi ya Minembwe. Urakoze cyane Bwana Safari. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.